Dobri putevi, brze pruge i jeftin gas. Prva su pitanja potencijalnih investitora, a na koja u Timočkoj krajini odmah dobiju odgovor, toga ovde nema. Sve druge olakšice koje su lokalne samouprave u ovom delu Srbije omogućile, tako i ne dolaze na dnevni red. Ovako loše informacije u startu odbiju potencijalne investitore, pa je rešavanje problema, pre svega saobraćajne infrastrukture, osnova za razvoj čitavog regiona. Zahtevi su oni kratkoročni, na period od 2 godine, da ono što u ovom trenutku postoji spremno od projektne dokumentacije da bude urađeno, a da za nekoliko kapitalnih stvari počne se radi projektna dokumentacija. Zašto mi nismo imali nijedan veliki greenfield projekat ovde u istočnoj Srbiji u poslednjih nekoliko godina? Pa zato što smo daleko. Loša putna mreža godinama utiče na sve segmente i onako nerazvijene privrede istočne Srbije, kao i na kvalitet života ljudi u regionu. Mi smo odsečeni ovamo. Ništa. Kao slepo crevo. Dok se ne spojimo na adekvatan način sa koridorom 10, znači pre svega autoput Beograd, Niš i tako dalje, nemamo neke šanse. Oni važno da uzimaju na tehnički, na registraciju, sve to uzimaju za putu. A gde su te pare? Važnost projekta Život između koridora, čiji je cilj bolja saobraćajna povezanost Timočke krajine sa ostatkom Srbije, prepoznale su sve lokalne samouprave Borskog i Zaječarskog okruga, bez obzira na to kojoj političkoj opciji pripadaju. Dali smo nekoliko naših predloga u samom toj prvoj inicijativi i zaista želim do kraja da istrajemo svi. Ja se nadam da ćemo sa ovom akcijom koju smo pokrenuli, da će u perspektivi situacija biti mnogo bolja. Da bi pre svega pospešivanjem razvoja infrastrukture došli u situaciju da ovaj kraj krene jednim ubrzanim razvojem. Od 260.000 stanovnika u istočnoj Srbiji samo 1/5 ima stalno zaposlenje. 25.000 ljudi je na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, od čega čak 13.000 žena. U svim opštinama prirodni priraštaj je decenijama unazad negativan, pa se celo područje Timočke krajine nalazi u procesu najdublje demografske starosti. Svi se slažu da su ovi razlozi više nego dovoljni za hitno ulaganja u istočnu Srbiju.